abebembezi ba district ya Kyegegwa nibagira ngo inambeje hade basa kubeyo yongire ahabwo kuba kwiha lockdown etandika polisi muri Kyegegwe basuze kwandika imishango ari kurenga 50 yo kutoroboza no kusherwa kwa bisi bari hansi y'imyaka 18. There is a very big increase. Actually, if you trace the statistics from 18th March to yesterday, you will note that such cases are on the increase. Nikiola deki nikitwara 9.3 rundi percent mwenda no kutuyo kabisa kandi abo abali abaswirwe already abo nibabazeyire batabaswirwe bali 12 na bana abebyo bugabe bw'abana nibagira ngo bazire kukunda sente hamwe n'emuhondano yo mumaka navyo bere service cyubashwirwa bakiriye ncuke abazire tufokasingira hasente abana twabafura gusubuza icyo kigwira niyo mukutekeza kwangi omwana mureke supporting asome akoreke aruge mu akwezi obusunu bumu kifokere kizibu abo ko agenda best violence kuba obweme mu maka abana babusiki abandi nibayiruka kuruga mu makago wabubo abo kuba haruho bulemu n'obweme hagati y'abazeyire kandi n'abazeyire nabo tubarukulinda abana babo. Reverend Stephen Karyareva nagira ngo abisi cyo kuzara abakero bato n'ikiteka amagaragabo mukabi abana bano bakuzarwa bakyalo bato batangatangana ebizibu bingi abandi nabafana bazara abandi nabatunga endwere zensoni abandi nabatunga ibakweta fistula n'ebicuka byabe byumbira bakwata bukakuzire nabataguka. Augustine Nyakabwa or probations officer wa district ya Kyegegwa nagira ngo bagerezeho kushomesa abantu bayanga kandi hata batandikire no kukwata abo bona bari kwejumbira mu muzogu kutandikira haba ari kutahe imbaga z'abana bato bari kushwerwe umukiragiro mu buryo bwiki tusime kuba kwata bona kiswera abatahira ubugenyi abaswize bona kuba kwata gasha kwa Philip Murangira.